Risumar tu masih bang. Dipik lah, hong jai long hantar nang lei kita loh. Nili, non patai siapa jadi kau nang itu cining tu main tu deh, kau masih kaya loh. Langsung nang jimati. Tante, kecengan nong eli tu melangkah mignan. Laki, best glamorous look. Nang litung cini mah best glamorous look kumalo kelong. Nang litung cini mah best glamorous kumalo kelong. Cini ke di? Jadi lihat body pocok cini di. The best glamorous look of first Miss America 2025 goes to contestant number. Kopila. Contestant number 7. Apprang mic no? Music please. Everyone, Alang Lialok, contestant number 7, the winner of Best Glamorous Look. Langsung ngomong ini pasien boni lagi. Hitung jang bodi, hitung kecing hot, bila Charlie Song amai pu, Central Executive Committee, sar, bukti dia apa sih? Dan ating songan ya, ihang, sini dong curi polok, nangli, ating song wang pen, langsung nong pasien boni curi polok. Aku noning maju putih. Langsung nong ke sar bukti dia, akhirnya makin sar, nanti sih nang hidup ni lo, selang lima tak curu papik. Kalau kau bisa, andi sih bah, asal kita bisa ada busna. Alang Lialo, contestant number 7, the Best Glamorous Look. Kapto ada di sana dulu. Kalau kau itu asal kita be. Coba pikir sah. Contestant number 7, Alang Lialo. Nali. Best Glamorous Look po. Risotto, alang nilang may malang nuro. Langit tigande. Masih Best Glamorous Look. Masuk titles na may alang lilong po niglo. Pangde, ilitung, adun tu anong idang pontulo nang. Adun tu anong ilagay Best Costume. Best Costume anong kumalo galaw nang litong cinema. Cini ni di. Cining tung deh, ingtung deh. Lalu main nasi arjulong ini deh. Cining tu, sorry, dia ikat. Cining tung deh, ingtung deh. Tang deh. The best costume title goes to Miss Clarity Mumbai. Alang Lialo, Miss Clarity Mumbai. The best costume title abang tiga. Langsung orang yang kita jadi hitung juang bodi, hitung kecing hot, sar Wisnu Jerang han, dah Jerang kita pasti sudah iklo. Wisnu Jerang. Kalau Charlie Song, lembang bari regional harukat regional long. Kalau Charlie Song long, lembang bang pulo, orang lihat. Kage, alang ni Miss Clarity Mumbai Best Costume of Miss Hawaii 2012 anong ikahaya bang kilo. Kadang kabis kami alang lima andi si bana saya demi cari bersina.
Costume ke langmisen ke dikoli. Langmisen porsi, langmisen ke langmiu. Langmiu porsi costume mangsami. Best costume anong istamya lang lihay ponik lo. Tangte adum tu sange. Tangte adum tu anong long dami tulonan. Adum tu anong lagi. Best walk. Mate. Ram walk kita buku ini kemarin. Ram walk kita bang langme pick. Langsung nonge ke ay kumalo nang litung sini mah. Nang litung sampai komen sampai pang teknik tak teknik kumasi kita ke lang menai lo. Sini mah nang litung. Nang litung opinion nang dita. Sini nih di. Tang dia nilai berang kan ponik pun. Cok jika di. So the best walk of first Miss Howard 2025 title goes to sini mah. Sini di. It's Miss Christina Tokbibi. Everyone, a big round of applause to Miss Christina Tokbibi. She is contestant number 4. Lang Melody, the best walk. Alang Lialo, Miss Christina Tokbibi, winner of the best walk title. Ini